Usambot Menteri Rangba Acela papet ya katanat PWD pa Preston Tensong aga sining kong ulah ya daladehi ban jurep ya kajing bentre ya ka surok fole nado shirpi ter hado pomlum ka bahab haga package 1. Haga ni ka jing jurep ka company pa pentre ya kani ka project kala penti kana biang hakamat usambot Menteri Rangba baya kani ka benta baningkong ken pendep ben mentau no prahi. Shushu habakaran pikila patay kubor uba Preston uletho manakal yang u kontraktor jong ka package 1 ulah kular bayakan ka surak an pendap hapo ka life waiterek jong no pra. Hakani ka jingjurap ladan langru na do ki officer jong katanat PWD, PHE, ka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills, ki Nomi Kamat na ka NHIDCL, ki he ka company pat ki weki. Dari pipet jaga package wan nadu nang tuno serpi hadu ang tua hapo PSC Banyun ke PSC Pomlum ni pi ke problem ang tu pada dia ki shifting utility ki bateng teng day bat ka light teng day bat ka hab ban shift ki pipe hab shift ki ki post electric te kita ki don ki issue kam tam pi balai bia tengku ya kan package wan kalong challenges nomor ba upai pendai barit upai 300 daya 250 daya ban shift ya umde ka masuk kena ka daw ka don ka challenges de mener na try lagi ang to po 101 area nilai batai bakin sedang no ban le ya ka basa ka kapsang kumusis pa nyo punta ban pendep ya ka connection jong tu upai jong ka peci te kabasang tu nak long mene hadin mengenai keren nang ta agbai dei bat kitu gi post electric ru laya menjur bakin pendep apok biang apok udah penai de pendep lut bat nakali yang jong u kontraktor jong ka package wan ru ulah keluar ba ya kan ke surok pendep apok jong uni ulai puitriku Desember hooj ka curing kadang kan bampor le se extra sakat san sngi la ni arpo sngi ya kata kam lele tang banganga kwa baki pai ba ken yo i ba ka jela jongi kaya sapram bikin yo i ba ka kam kummala ang lot daki post nem de la le no ya kan ke folin nadu na sirpi hadu ang te hapo pomlum pc ba in yo i ba kala dep na dong sedong hapo kalai kuitrik jong uni uji semba